بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي ورحمته كم آدت دوهجره مغرب نماز فهم ممسكتوغا سلسلة غتجا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أرغن من باني استعاذة نوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كولي حكمتك البسملة نوتا بسم الله الرحمن الرحيم يا كولي حكمتك adi suratul fatiha ya e suratuge bayin e surata gule bayin hukumta huge bahaka dakka nimmala ehen kam allah ga rahmata ku mire algon min fashani amma fotuge furta man sura kam gawa suratul naba amma yatasaalun mi suratuge tafsir allah subhanahu wa taala algon min amman hiyo bas aduhum ga tawfiq dabashi amin أدمي سورة فتوهم الله سبحانه وتعالى وحي قرباني أما يتساءلون مشركون إبايكو أنبايكا سوالكم هدني كون كمكا غليغتون هي أدمي تنوغا الله سبحانه وتعالى مسوال قربا فمباني إباميهم عملا إنكار قرب بغتون حقيقتوغا مكة مشركون إباميهم قيامة وس أنانا كما adi qiyamatu wahum mistakun maruma fa alun dirubanakan adi dirubuma fahuga insanun dunimatiga koffawa amaltaka allah subhanahu wa ta'ala hisab ballawanakan ekaman inkar quratiwe makka ga mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam furasara kurumuga gotun malama kurumuga gotun ekaku anaka kaswal kurumuga ndani ekaku anaka kaswal kurani qiyam ban gotaka wagutaka behegotum ehem begen ebami hon e qura kantattakan inkaru ge bas wahi qurabuge gotum allah wahi qurabani amma yatasaalun mushrikun ge mi hon ebbayaku anebbayaka suwalukun ehadani kon kamaka gule gotum toy efahu allah subhanahu wa taala e suwalu ge jawab e karanga amilla zat fuladebani wahi qurabani anin naba'il azim ebami hon e suwalu quramun gendani boruwegemba khabara gulegotunne ad mitanuga annabaul azim nuwata boruwegemba khabare oy basfuluge muradaki ei qiyamat duhuge bahaka qiyamat duhum insanun qaburtakun neruba allah subhanahu wa ta'ala ge mahsharuge madana huriha min hadir kuraba adi insanun dunimatiga kuffawa amaltahuge hisab ballawa ಸೂರ್ಗವಂತವರಿನ್ ಸೂರ್ಗೆ ವದ್ದವ ನರಕವಂತವರಿನ್ ನರಕೆ ವದ್ದವ ಮಿಕಂತತ್ತಂ ಹಿಂಗಾದಾನ ಗೊತುಗ ವಾಹಕ ಹಿಂಗಾಣ ವಾಹಕ ಅನ್ನಬಉಲ್ ಅಜೀಮ್ ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರ್ಬಾ ಫಎವನಿ ಅಲ್ಲದೀ ಹುಂ ಫೀಹಿ ಮುಖ್ತಲಿಫೂನ್ ಎಕಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತ್ ವಫಾವೆ ಮಾನಕಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಕೆ ತೆರೆಂ ಬಯಕು ಮಿ ಹುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಇದುವಸ್ ಅನ್ನಾನ ಕಮಾ ಮೆದುಗ قبول كره أنبأميهم إدوس أننا كما مدوغا إنكار كره إهم بجن الله وحي كرباني الذي هم فيه مختلفون إدوها بهجتون نوتا قيامة دوها بهجتون مكة مشركون إباميهم كمدوغا بسواني اختلاف فدفع خيال تفاتهم وفدفع الذي هم فيه إباميهم بسواني إدوها بهجتون قيامة دوها بهجتون مختلفون خيال تفاتهم إباميهم كمدوغا وفدفع ad edwaha begotum allah subhanahu wa ta'ala fi qur'anu ga suratul a'raf ga fansas timmana ayatu ga wahi qurbani yawma ya'ti ta'wilu edwahu annani edwahu ga tafsir mane ki qiyamat duas ebamihum
එදුවස් අන්නානකම මෙදුග ඉන්කාර කොන් උළුණු දුවස් එදුවහුගේ හකීකත්තන් එබෑමිහුන්න ෆෙනිගෙන් දානේ යකූලු الذين නසූහු දෙන් එදුවහුන් එදුවස් අන්නානකම මෙදුග හඳාන්නත්තාලි මිහුන් නුවත එදුවහ තයාරු නුවති බිමිහුන් الذين نسوه من قبل මානකි මීගේ කුරින් qiyamat duha baddalu muga kurin ebamihum duniyaga ulunu iruga qiyamat duas annanakan maruma fahu alun diru wahanakan mikankam matin handana taala nuata mikankam muga matin inkaru kon hedimihum ebamihum eduhum bunane qad jaat rusulu rabbina bil haqq aharmenge gata Allah subhanahu wa ta'ala ga rasul bekalun haqqu dinagem wadaganniye فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا إهنكم ميادو أهربنا الشفاعة تريبانة شفاعة تريكو إبهوريه تمام من قاعدة الله رسول بيكالوم بداعة النبي هندوغا تمام من أبيه رسول بيكالوم بس دوكو كريموه ميادو تمام من الشفاعة تريبانة شفاعة تريكو إبهوريه أو نردو نوتا تمام من أمورا دنيا فنوبة دفاع فانغيه فنعمل غير الذي كنا نعمل تمام من أمورا ألون دنيا فنوبة كما بنينما كورين تمام من كم ألون عملته بدلوغا تمام من هيو عملتك قرانما إهنما يسأل الله عنه قد خسروا أنفسهم إبامهم بني إبامهم نفس تنهلاه ترى بطالا في جلنهم ترى بطالا في وضل عنهم ما كانوا يفترون إبامهم دوكم ألون مغسوبون قيامت دوس أنانكن إباميهم نهندان كتبون هيدوغا إدوس أنانكن إباميهم إنكار كون هدوم غسوبون إباميهم إباني مغفردي هلاك وغنغسفه إباميهم نشفاعة تريوان شفاعة تريو كسنوان إباميهم ألون أمبرا دنيا كبسنو فنوان إيغ بدلوغا نركاغ ويندري عذاب إباميهم نتكا الله سبحانه وتعالى وني تيار قربافا يفه الله وحي قرباني كلا سيعلمون إباميهم نن إكمل حقيقة رنگلان إنجيجن دانة قيامة دوهم إباميهم كلا إهنا كنوا سيعلمون إباميهم دادي أبها إكمل حقيقة إنجيجن دانة قيامة دوس أي حقيقة كان إنسان مروما فهو ألون دروبون أي حقيقة كان إنسان عملته حساب بلبون أي حقيقة كان إنسان كفاوا عملتك جزاء دبون أي حقيقة كان إكان إباميهم دادي أبها إنجين دانا إكمل حقيقة إميهم يقين كرب من برا إكان كمل خبر إباميهم لبيجن دانا ثم كلا سيعلمون عليك بس هم آية تكرار قرباني ثم كلا سيعلمون دم فه إكان كمل حقيقة إباميهم إنجين دانا إباميهم إكمل حقيقة إنجين دانا مي بس الله سبحانه وتعالى تكرار كرب مغ حكمتكي إكان هنگا دانكان إكان أي حقيقتكان أي وانكمكان إكان إتورا يقين قدب مغ قطن الله سبحانه وتعالى متنوغا آية تكرار كرب فإبني يفهم وحي كربني الله سبحانه وتعالى إنسان ندبا فاوا نعمته غمتين إنسان نهدان قدب وحي كربني ألم نجعل الأرض مهادا تمن الله تيبامو نتكا بينغانو نلبم هي تمچكمغا تيباميهم ديري اولو متكا ekashigamba tiyabami hum diri ulumang emme rangalu emme behlun tariwana gota tibang Allahu binganu nulabam hayye mihadan tammachege gotuga bingaraki ei tammachege gotuga tiyabami hum ebimmatiga reeti gotuga ulawena gotuga tiyabami hum gasgaha gehi inda tiyabami hum geala tiyabami hum alukan qur'ana tamtang hada tiyabami hum ebimmati ga reet kon ulawena gota bingadu timang Allah tiyabami nataka lavva nudebam hayye wal jibala autada adi farbatatan ei bingadu hifeta umataka abutake ge gotuga bodeti mohortake ge gotuga timang Allah nudebam hayye autad ega maneki bodeti mohoru nuata bodeti abu bingaru harudapu mataka Allah subhanahu wa ta'ala farbadata labba fawani ad ilmari midalwa gotum duniya gina bingherun anna es sababaki duniyavi gotum ega sababaki Allah subhanahu wa ta'ala bingaru hifehete mataka e labba fawa farbadata tala fundukur muge sababu ege iturun insanum Allah subhanahu wa ta'ala
anggawa fawa engewuntaka dekolu hada Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabwa fawa kankamang aragatum gesabung ebami hunnan indar debamuga gotum bingheluntan annani at wal jibala autada farbatata man Allah labwa fabani binganu harulebu mattaka mohur bodeti mohur take gigotuga man Allah farbatata labwa fabani wa khalaqnakum azwaja aditi man Allah tiyabami hun de jinsan nufadda mutoye anghenuna firihenun kudimi hunna bodati hun dommi hunna kalumi hun baajjeverinna abaajjeverin de jinsan Allah subhanahu wa ta'ala insanu ufadda wafabani waja'alna nawmakum subata aditi abami hun nattaka nidi lebbimwe tiyabami hun aram kurmattaka subatan ei aram kurmattaka warubalikan filu mattaka aram kurum ad insanu misalaka ishinde timkam gavinamas nuata oshovo ekkam gavinamas eda lo marala fa nidanu la ha hidegga enaga hashigandan edibemba aramen no liben ege badaluga kitamme kuda irukola kunamas enaya nidikola libijjekam baninama ei enaga hashiganda libigenda arame sabaki Allah nidi labba fani insanunga hashigandan aramu libidamini echege gotuga ehembege wahi korbani waja'alna nawmakum tiyabami hun nida ninjaki subatam tiyabami hun hashigandan huri aramege gotuga timang Allah lebimu Suratul Rum ke 23 wana ayatuga wahi korabani wa min ayatihi man Allah vodigem wa kamuge hekitahuge terega himene kameke manamukum bil layli wan nahar reganda duwalu tiyabami hun nida ninjaki ei man Allah kuladum antakamuge hekitahuge terega himene kameke wabtighaukum min fadli adi man Allah ge fadlu antakam tiyabami hun ede edum bes ei Allah ge kuladum antakamuge hekitahuge terega himene kameke inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un dem fahe aduaha bayaka ekamuga hekitake bakan kashaware waja'alna al-layla libasa tiyabami hun feran lagin tiyabami hun ge hashigandu niwakura fadan regadu timang Allah lebbime tiyabami hunna libah ekamuga nuata tiyabami hun niwawani vi tanege gotuga niwawani vi waguteke gotuga andiri tanege gotuga timang Allah regadu lebbime waja'alna al-layla regadu lebbimwe libasan libasege gotuga nuata andiri tanege gotuga timang Allah regadu lebbime waja'alna an-nahara ma'asha adi duwaluge wagutaki tiyabami hum masekekkogen rizqu hodu mattaka oy wagutege gotuga lebbime regadaki andiri tanen tiyabami hum e wagutuga aram kurma labwafa duwaluge wagutaki ali tanege gotuga tiyabami hum masekekkogen kaabo hadana rizqu hodu mattaka oy wagutege gotuga timang Allah duwalu lebbime wabanayna timang Allah ufeddevime fawqakum tiyabami hum gamatin sab'an shidada warugada hain udu timang Allah lebbimwe suratul dhariyat ke 40 ayatuga wahi korbani was samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un timang Allah ge aipulung timang Allah udu ufeddevime wa inna lamusi'un adi timang Allah ge timang Allahi tanawas kurabuma kuladumanta ilahe waja'alna sirajan wahaja adi iru timang Allah iru labba fabani tiyabami hunnan ali koddeni bi echege gotuge adi tiyabami hun hunu libigatu mattaka oy echege gotuga timang Allah iru lebime wa anzalna minal mu'sirat adi timang Allah ware be mattaka e kariwe fahunna kalu virata medwer korabba tibami hunattaka anzalna minal mu'sirati ma'an e vilata medwer korabba tibami hunattaka vessevime ma'an fem vessevime sajjajan warugada davaru fen tibami hunattaka timang Allah e vilagalutam medwer korabba vessevime eki kuranto linukhrija bihi e fenuge zariya e fem medweri korba linukhrija bihi e fen as binganuga jehi e binganun gas falagindani linukhrija bihi habban wa nabata e fen as bimuga jehigen bimun ottartaka gasta faladi mattaka tiyabami hunataka e huriha ni'mattaka timang Allah levime
වජන්නාතින් අල්ෆාෆා අදි ෆයිබ් බෝකම් හුන් හෙදිෆා හුන්න බගීචාතවස් තිමන් අල්ලාහ් තියබෑමි හුනටක ලෙවීම අත් උඩුම් වෙස්සවා වාරේ ෆෙනුගේ සවබුන් ගස්ත ඵලාගෙන්ද අදි බය ගස්ත බිමු අඩිග ලබ්වා ෆාවා ෆෙනුගේ සවබුන් වෙස් ඵලාගෙන්ද සූරතුල් හිජ්රගේ 22 වන ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆවේ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين تمن الله وارول تفنو بيمه وأرسلنا الرياح تمن الله وارول تفنو بيمه لواقح بلاتك غسكها جهي تلقيح إبهي دارما كربا إتشجع كتوغا تبان الله لبيمه لواقح فأنزلنا من السماء ماء دن تمن الله تبامنا تكا أودون فين بسويمه فأسقيناكموه إفن تبامهن بوند بيمه وما أنتم له بخازنين من الله إفن نوسوينما من الله إفن تبامهن خزانة قرآن قوي مدوريكو ندبينما تبامهن كان إكمه نكربير أي من الله تبامهن دبا فاوا ماتيبري نعمتك سورة الزمر 21 ون آية وحي قرباني ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آية معنيكي هم كشورون الله أودون فين بالسوا دين بيموغا تريغا فين غدان FM فنوبا دين FM كولتا تفاتو غوانتا تيبامونتكا نره ندبم هيي دين اتكتي هيكي ريندو كولاغا تيبامي هون فنانه دين اكلانغ اتكتي كوندي اتي كولتكي غيغوتوغا لبته دين فه همكشورون විස්නා ෆිකුරු කුරා බයකන් අල්ලාහ් වඩිගෙන් අල්ලාහ් කුලදුම් වත්තකම්ගේ හේකිතකෙක්කමුගා මිහුරිහා කමෙන් හිමෙලිගින්දේ අත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුන දෙවවා ෆාවා නිඅමතහුගේ තරෙන් බයෙන් නිඅමතහුගේ මතින් ඉන්සානුන් හඳාන් ආකොද්දෙවම ෆහුගා දෙන් මි වහී කුරබනි ඉන්සානුන් හඳාන් කොද්දෙබනි ඛියාමත් දුවහුගේ වාහක වහී කුරබනි ඉන්න යෞමල් ෆස්ල් හමකෂවරුන් فيصلا كربيدوس نياء بيدوس حكم كربيدوس كان ميقاتا اي وقت كندليغمبا دوهك اي الله سبحانه وتعالى كان الوا فا وقت جهم ادوس انان كما مدغا تيبامهم شك نقراش ان يوم الفصل فيصلا كربيدوس حكم كربيدوس نياء بيدوس كان ميقاتا اي وقت كندليغمبا دوهك ehannams ei kon iraku kon wakuta kan ekan denewdigem bani hama ekani Allah subhanahu wa taala edduha ko miha ko kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari han as sual qurbani Allah rasulullah mata saa kon iraku to e qiyam bani hadis qurbani wama a'datta laha qiyam bedanaka mataka tiba tayyar kuri kon kamento e emi hadanna bani hubbullahi wa rasulihi الله رسولا دك لوبيبون اي تمنى تيار كركمكي حديث قرباني انك مع من احببت اهم بجيا تباوني تباتي لوبي كرا فراتك اكوغي اكم كس قيام بان وقت اي هم اكني الله اكني ديبيغم با علم اي ابس اهم فراتك انغم با علم نو ويسألونك عن الساعة أيان مرساها إباميهم كريك فالا سوال قرآن كونغر كنتو قيام باني قل إنما علمها عند الله إهنم كريك فان جواب جدال واشي إكاموغا علم لبيغاني غماني هما إكادي الله شي إهن إبس فراتكا إكامن إنجين نواني at qiyamah duhum gawaha ka bayan korban wahi korbani yawma edwahum yunfakhu fi sur Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula taala fi yafumlewena edwahum fatatuna afwaja e taala fi fumlewuma akiga tibamihum fawja Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan annar a taala fi defaharu matin fumlewena furtam fahara taala fi fumlewuma akiga ewagutu duniyega marunu wetibi huriha immen huriha makhluqunta maruwegendana kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ದುನಿಯಗವ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಕುಂತ ಫನಾವೆಗಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ذات ಫುಲ್ಫಿಯವ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚ ಫನಾವೆಗಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕೊರಬನಿ ಕುಲ್ಲು ಮನ್ ಅಲೈಹಾ ಫಾನ್ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚ ಬಿಮ್ಮತಿಗವ ನುವತ ದುನಿಯಗವ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚ ಫನಾವೆಗಿಂದಾನೆ ಹಮ ಎಕಡಿ ದೆಬಿ ಒನ್ನಾನೆ ಇಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ذات ಫುಲ್ ಆ දෙවන ෆහරන් අල්ලාහුගේ අමුරු ෆල තාල ෆිලිෆුමලේ බුම ඇකීග මරුව ෆති මිහුන්ත දිරිගෙන් මහෂරුගේ මෑදානන් අන්නාන අදි කව්වලුගේ අඩීග වලුලේ ෆාවා මිහුන්ත එමිහුම් වෙස් කව්වලුගේ මච්චන් අරා දිරිගෙන් එමෙ අමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදුරත මහෂරු කුරවිගෙන්දාන අද ඛියාමතුගේ සල්සලා නුවත බින්හෙලුන් අවමා ඇකීග බිමුගේ අඩීග වලුලේ ෆාවා මිහුන්ත මච්චන් අරාන يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بمك أديك والدي فاوا ميتونت مچن أراغندان دن دون تعالى في ديك أدا الله سبحانه وتعالى أمر فلا إكلا مروة فتبي هريها من ديرجن إباميهم الله جه محشر جه مادانا حاضر كربنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا تباميهم فوجا إدوهم الله حضرة أنان وفتحت السماء فكانت أبوابا إدوهم أرتن هلوا لبيجنغوس أرتن دورتك فدان بيجندان وسيرت الجبال أدي إبودتي فربتة نتيجندان فربتة إهورتنون لوهيجندان فكانت سرابا أوامن تركي قطع فربتة بدل بيجندان أد فربتة ඉන්සානුන්නා දුරුම් බලාලා ඉරුගා ඒ ෆර්බදතන් හිවනි ෆින්ගණෙන් එහෙනමස් කාරිය කොස් බලා ඉරුගා එව්ස් එච්චන් හොරේ එයි අවාමෙන් දුරු කොම්මකස් මි ගොග්ගත මිකංකං බදල් වෙගෙන් දානේ යෆහු නරකාගේ නුරකාතරිකමුගේ වාහකන් ඉන්දාර දබ්වා වහී කරවනි ඉන්න ජහන්නම කානත් මිර්සාදා හැමකෂවරුන් නරක ඔති බලහට්ටාගෙන් තයාරෂේ කාෆිරුන්නා ෆාජිරුන්නටක නරක ඉන්තිසාර කරමුගෙන්දේ මිර්සාදා ඉන්තිසාර කරමුන්නෙන්ගෙන්දනි ෆාජිරුන්නා ظාලිමුන්නා කාෆිරුන්නටක නරක ගෙන්දනි ඉන්තිසාර කරමුන්නේ ජහන්නම කී ඒ නරකය කියේ නමෙ නරකය ජහන්නම් මිනන් දෙයිෆාවා සබබකි ඒ ජහන්නම නරකයාගේ තෙරේග දුංගඩු බෝවෙෆහු අදි තන් අඳිරිවෙෆා ඔතුමුගේ සවබුන් එහෙම් වෙගෙන් එතන නර ජහන්නම් මිනන් දෙයිෆාවනි අත් බං අල්ලාහ නුකියමන්තරි වාමි හුන්න ෂසාගේ ගොතුක අල්ලාහ් දෙව්වත් तैयार करबा फवा तरकी जहन्नम एतनुग नुरक्कातरिकम बयान करबा सूरतुल बकरा के 26 वन आयत को वही करवनी फत्तकुन नार त्यबामिहुम नरकयटका बिरवती रक्कातरि वाशे अल्लती ए नरके की वकूदुहा ए नरकागे दरेक्कमुग वानी अन्नास वल हिजारा ए नरकागे तेरेगा अंदा अंदातिबे मीस्तकुन्ना अदि गदयं हुलु हिफाकाला हिलतके ए नरकागे दरेक्कमुग वानी उइद्दत लिलकाफिरीन ए जहन्नम ए नरक तैयार कुरिफावनी काफिरुन नटके इन जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन ए अनियावरिंग माआबा एंबुरी दांगो एतने जहन्नम की ए अनियावरिंग एंबुरी दांगो एतने के गतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी लब्बाफे अनियावरिबुं देगोतकब्बे ei Allahu haqquga aniyaveribuma miistakunge haqquga aniyaveribum Allahu haqquga aniyaveribuma ki ekalaanga shar'u kurabba fawa kankam ekankan dukolla adi Allah subhanahu wa ta'ala shar'u kurabba fawa kantattaka amille badalu genes amille shari'aten ufaddagen adi Allahu haram kurabikantan halal kurabikantan haram ko mifadakanta kurakama badinama egemanaki Allahu haqquga emihaku aniyaveribiye miistakunge maccan haniyaverum තිංගොතක බෙහිගෙන්දේ ඒ එබෑමිහුන්ගේ මුදලක් ගෙල්ලුන් දිනුමා මිස්තකුන්ගේ හග්ගුතකන් අරාගතුමා මිස්තකුන්ගේ ලේ ඔහොරවාලුමා මිස්තකුන්ගේ අබුර ගෙල්ලුම් වාපද කන්තත්ත කුරුම් මින් කොම්මෙ කම කීවෙස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හජ්ජතුල් වදාඅ ගදුවහුගා හරාම් කරවා ෆවාකන්ත කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හජ්ජතුල් වදාඅ ගදුවහුගා ඛුතුබාග විදාළු විබස්ෆුලග අන්නනි فإن دماءكم هم كشورون تيباميهم جليا وأموالكم تيباميهم جمودلا وأعراضكم تيباميهم عبورا
bainakum haram tiyabami hunga meduga hurmat teri wegen wa achise ka hurmati yawmikum hada miyadu ge hurmat teri kam fadan manaki arafat duwa sei hurmat teri duwa ge gotuga wi fadan tiyabami hunga leya tiyabami hunga mudala tiyabami hunga aburaki ei hurmat teri echige gotuga we fi shahrikum hada mi massaruga hurmat teri kam wi fadan zulhijja mahunge hurmat teri kam wi fadan fi baladikum hada mi hurmat teri fadan manaki makka hurmat teri fadan mikan kan ei tiyabami hunga maduga hurmat teri wabgamba echise liyuballighu shahidul ghaib mitaran hadir wa tibimihun hadir nuwami hunna mikan kan bunade hushikam labithin e narakavantavering e aniyavering e naraka jahannama ge terega labithin etanuga demiti bene fiha etanuga ebami hun demiti bene ahqaba digu zaman take banden ebami hun e jahannama ge terega demiti bene at kafirun naki ei narakaga daima demiti bene bayakkan angawa suratul nisa ge sateka fastolas ashe adi sateka fastolas nuwan ayatuga allah wahi kurwani innal ladhina kafaru wa zalamu hamakashwarun kafiru we aniya verwi mihun lam yakunillahu liyaghfira lahum man allah ebami hun ge fafen nufusawane wala liyahdihum tariqa adi ebami hun nan ebbes magen nudakkawane illa tariqa jahannam jahannamage magufiyawa ehen ebbes mage man allah ebami hun nakanu dakkawan khalidina fiha abada ebami hun e jahannamage terega daima demiti benjehene wa kana dhalika ala allah yasira mi allah subhanahu wa ta'ala dadi faseha lui faseha begamba kameke suratul ahzab ge fastolas hataren adi fastolas faswana ayatu ko wahi korbani inna allaha la'ana al kafirin habakashwarun allah subhanahu wa ta'ala kafirun ge macca la'ana lafafawe wa a'adda lahum sa'ira ebami unataka sa'ir nuwata jahannam nuwata narakawani tayyar kurbafe khalidina fiha abada ebami hun e narakaga terega daima demiti bene la yajiduna fiha waliyan wala nasira ebami hun nan e jahannamaga terega wali beriyak nuwata ekuriyak wes wala nasira adi ebami hun nan nasr dena mihak wes ebami hun kan etanakun nufennane suratul jin ge 23 wana ayatu ge wahi kurbani wa man ya'sillaha wa rasulahu dem fa allah ge rasula yang urademi hun dannashe fa inna lahu nar jahannam dem fa hamakashorun emiha kan huri nar jahannam jahannamage alifangande khalidina fiha abada ebami hun enarakaage alifanganu ge terega daima demiti benjehene wahi kurbani la yadhuquna fiha bardan wala sharaba en hunu alifanganu ge terega tiberuga karuhikka gannane hunu wane warubali wane ehennamas allah angawani la yadhuquna fiha bardan ebami hon nang eduhum finikoddene air condition en nufennane finikoddene echen nufennane wala sharaban karuhikkum filwalu mattaka bone fenebbes ebami hon naka nulibene illa hamiman wa ghassaqa ehennamas ebami hon nang eduhum libene echeki gadeya keki hunna hunu fene wa ghassaqan adi teyo kunditake fadan hunna ebami honge hashigandun ohore munda da fadia ef hunu fenganu ge teriyan ekkurevigen ebami honna bodeveni ad mechi bondini ma denkinatawani ewahaka angawa allah subhanahu wa ta'ala suratul kahf ge 29 wana ayatu ge angawani wa in yastaghithu e narakavanteverin pemboyaganagen fedan edi ades kurima yughathu ebami honna bondevene bima'in fene bondevene ehennas e fenaki konkahare fenetto kalmul teo kunditake fadan hunna fenen ebami hunna bondevene yashwil wujuh efem buyumuga kurim buyumattaka kaari kollatanu muunuge hanganu muunuge matiga hunna hama maha hurihache virigen faabagen dane bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa hada hawa nubakam bodu feneke den yafahu fm buyumun kanta begendana ke bayan korba surat muhammad ge fadara wana ayatu ke wahi kurawani wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum ebami hunna jahannama ge terega bondevene hunu kanga defene fm buyuma kiga faqatta'a am'a'ahum ebami hunge gohorta birigen buri wegen dane e hunu fen bondevumuge sababum
ad mitanuge nuota narakage narak birwerikan midareja gosfa watiwe bay salafus salihun vidalwani ajibtu lin nari kayfa yanamu haribuha timanna men hana bame narakan salame bang ule mihun damunamada nuteduwe nidafati betive وعجبت للجنة كيف ينام طالبها سورك بينهم بهنمس دمنا ما ذكر نوين هله إبامي هم تبني ندافع تمنا من هم هارم بمه إبامي هم نركان سلام بام بينهم سورك بانم بينهم هنمس إبامي هم تبني نركان سلام باكان إبامي هم ألوكم كراكان نويت تدوه أدي سورك بينهم بكين إبامي هم ألوكم كراكا نويت تدوه ad mimihunna mideve jazayaki ebamihun kongulunu ebamihun dunimati ga kongulunu nuba kantattahuge evvaruge jazayakam bayan korba wahi korbani jazaan wifaqa ay Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun kongulunu nuba kantattaka evvaruge jazayake fahargaves nubaddal ebamihun kuri kantattaka buren warugada nuwata evvuren ma harukashi adabenune Allah wahi korbani inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a hama kashawarun Allah mistakunna evves kotakan aniyaveri odigennuwe walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun ehennamas mistakun ebamihun amilleya ebamihun ge nafsan aniyaveri wagen dani den yafahu ebamihun e jahannama ge tere vetten jehunu sabab bayan korba wahi korbani innahum hama kashawarun ebamihun la yarjuna hisaba ebamihun ummidan nukure hisab ballawa ebamihun imanan nuwe qabulan nukure teden nukure maruma fahu hisab ballawanakan maruma fahu alundirubanakan ebamihun ga amaltahu ga hisab Allah ballawanakan ebamihun qabulan nukure ebamihun nang mi dunia akhiratu ga mawahakatan handa koddemumun ebamihun bunikaman Allah subhanahu wa ta'ala surat jathiyah ge sawis wana ayatu ga bayan korba fani wa qalu ebamihun bunye ma hiya illa hayatuna dunya ei aharmenge duniyege ufaawari hayate namutu wa nahya timammen marufa alun direni wa ma yuhlikuna illa ad-dahr timammen duniya ni muni maden hisabun timanna mege kanta nimigen diyeye wa ma lahum bidhalika min ilm innahum illa yadhunnun Allah angawani ebami hunnan hagigi ilm qiyamat duhuge kantattan rangala bisdifa engifa nuwaniye ehennamas ebami hun amilyan hikura hikurun tahaka ebami hun helligen gosfawaniye وكذبوا بآياتنا كذابا إبامهم بني تمن الله جا آية تكبر جد دوكو في تمن الله جا آية تك إبامهم نهم ين آهين دوكا آية تك إنكاركم آية تدوكو كوريه تمن الله إبامهم جا تفنو برسول بيكلم جباه كتا إبامهم دوكو كوريه كم جا تفصيل دبا سورة الذاريات كفنساس دوانا آية كوحي كربني كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuraba wahi kurabani kalek fanu ga kuring mistakun ga gata rasul kamagem fanu bi bekalum e bekalum ga qawm ga mihum bes e mihum ga gatan e rasul bekalum wadaga nabima e ba mihum buni kama bani mi sihur weriyeke mi moyeke mi dogu weriyeke kiya e mihum e gota dogu kon hedi surat sad ge hatarwan ayat ga wahi kurabani wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum ebamihun haram bani ebamihun fada insanaku ebamihun nang indar da mataka Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun gata fonu bima wa qala al kafirun in hadha illa sahirun kadhab kafiru bimihun e rasul bekalun na mukhatab ko budne in hadha illa sahirun kadhab hama kashwarum mi doguveri sihur weriyeke سورة طور के 30 वाला आयत का वही कुर्बानी अम यक़ूलूना शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून अधिकियता शाइर के एवरम बुननी है ये ए शाइर मरुवे के दियो मफहु तिमम में बला बला तिबेन एम एबामी हों बुन्ये सूरत हिज्र के हवाला आयत का वही कुर्बानी वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून ए एबामी हों बुन्ये या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र ए बेकर के मच्चा Quran bawale bunu kama buna mihaye innaka la majnun hama kashwarun tiyai moyeke at ehme ma ebami hunga gatan Allah hunga ayatan ahinduga ebami hunga ayatan inkar ko dogu kon hedi Allah angawani wa kulla shay'in ebi hun kon ulunu huriha kantatake ahsaynahu kitaba timang Allah wani
fotek gali uwafe malaika bekalu medwer korba ebihum bunamun dia huriha bastaka ebe amihum kormun gendia huriha kantataka ebe amihum ge hit terega forwa huriha kantataka mi huriha kame timang Allah ani liuwafe fotek gali uwafe surat qaf ge asharon ayat ko wahi korbani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ebe amihum ge dulung bahe berenwane raqiba atid ebahe nuliuwa kamuga fadhuqu falan nazidakum illa adaba man Allah wahi korbani ebami hon narakavantawiridan Allah angawane fadhuqu tiyabami hon narakage raha dekeshe falan nazidakum illa adaba miyadu adab tiyabami hon liyenno adab matimacca gadavum fiyawa ehen kabet tiyabami honnaka miyadaku nuwane Surat Ghafir ge 49 50 devana ayatu ge niyala Allah wahi korbani وقال الذين في النار نركاغتي بميهم بنانه لخزنة جهنم بلهت متكا حوال وتبوا ملائكه بكلنا نرك وانتور دنوان ادعوا ربكم تيبامهم رب الدعاء قدي بلاش كون كما يخفف عنا يوما من العذاب تمام من ام دوه غنمس عذاب تنقل لي قد باشه ادي الله حضرتك دعاء قدي بلاش اي ملائكه بكلون ابامهم جواب دنوان قالوا اي ملائكه بكلون دنوان أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات تيباميهم غاتا رسول بيكلم بدا نغنما هيك تكاغن قالوا بلا ابامهم دنوا نونك بدا نبي قالوا فدعوا دم ملائكه بيكلم دنوا اهم جا كلام دعاء كبا قالوا فدعوا كلام عمل دعاء كبلاش وما دعاء الكافرين إلا في ضلال تمن الله إباميهم دعاء إجابة نقربان قلنا نقربانية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا تمن الله رسول بكلنا تمن الله آية تكن إيمان بميهنا تمن الله نصر دبالم دنيا متيغاوس ويوم يقوم الأشهاد أدي هيك بيان قربه قيامة دوه غاوس تمن الله إباميهم نصر دبالم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم eduwahum aniyaverinnaka uzra nudakkere timammenga bodunna timammen tabawiye timammenga verinna timimihunna timannam tabawiye rabbana atihim du'afayn min al'adab timammenga bodunna deguna adab debashe timammen salama ko debba allah angawani yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum eduwahum aniyaverinnaka ebabihunge uzurtahakun ebbes manfahe nukurane walahumul la'na ebamihunna eduwahum wani allah ge la'nate allah ge rahmatun beru kurai fe mihumani walahum su'ud dar ebamihunna nubavegen ba goti nuata jahannamage biruwerikan ebamihunna kurimati wegen dane akomme kas algon menge darsa kandali fawa wakutu samo ma ikiga miha sabun kurkollana insha Allah taala mian haftaga angar do hoga mian haftaga adita do hogere mi suratuge baki bagen kuriyat yomuga ummiduga Allah subhanahu wa taala algon menge mennaki hiyo basaha hiyo bas qabul quraba kam gala bashi amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته